Ajoli I alur Catholic World Channel. Karachelu wek wakwan man wawiny lem kwenda paruodhwa Mateo Okiewo. Lem kwenda maber Mateo Okiewo, wich madongo achiel man ariyo. Ma enigi nying kwaro pa Yesu Kristo, nyakwar Daudi, nyakwar Abrahamu. Abrahamu onyolo Isako, Isako onyolo Yakobo, Yakobo onyolo Yuda kod omego pare. Yuda onyolo Perez gi Kozera, mamegi obedo Tamar. Perez onyolo Hezron, Hezron onyolo Ram, Ram onyolo Aminadab, Aminadab onyolo Nason, Nason onyolo Salmon, Salmon onyolo Boaz, mamin obedo Rahab. Boaz onyolo Obed, mamin obedo Ruth. Obed onyolo Yese, Yese onyolo Obimo Daudi. Daudi onyolo Solomon mamin olaro bedo dhako Puria. Solomon onyolo Rehoboam, Rehoboam onyolo Abija, Abija onyolo Asa, Asa onyolo Jehoshaphat, Jehoshaphat onyolo Joram, Joram onyolo Uzia, Uzia onyolo Ahaz, Ahaz onyolo Hezekia, Hezekia onyolo Manase, Manase onyolo Amon, Amon onyolo Josia, Josia onyolo Jekonia kod omegu pare. Kadong jotero dhano ing'echa I Babylon. Kod ing'ei tero dhano ing'echa I Babylon. Jekonia onyolo Selatiel, Selatiel onyolo Zerubabel, Zerubabel onyolo Abiud, Abiud onyolo Eliakim, Eliakim onyolo Azor, Azor onyolo Zadok, Zadok onyolo Akim, Akim onyolo Eliud, Eliud onyolo Eliazar, Eliazar onyolo Mathan, Mathan onyolo Yakobo, Yakobo onyolo Yosefu chwar Maria monyolo Yesu majuluonge Kristo. Ka kumeno tekwaro cheke ni ai ikum Abrahamu ni tundo ikum Daudi obedo 14. Ni ai ikum Daudi ni tundo ikare majutero dhano ing'echa I Babylon obedo 14. Mani ai ikare majutero dhano ing'echa I Babylon ni tundo ikum Kristo bende tekwaro 14. Nyodo pa Yesu Kristo obedo kumai. Ikare ma Yosefu ochako ni nyomo Maria, manwang'o podi gidiko ng'et gingo, juneno nia egamo iye kuchopo patipo maling'. Yosefu machware mobedo dhano matira, omitongo enyaile wich wiye iwang' dhano. Eparo ni weke nyaling'. Mebedo ni paro lembe maenigi, malaika paruoth otuch ibang'e ilek, mowacho ire kumai. Yosefu, nyakwar Daudi, luoro kod onegi ni gamo Maria ibeng'i ni bedo dhako peri. Pirang'o egamo iye kuchopo patipo maling'. Binyolo nyathin manicho, mibichako nyinge Yesu. Pirang'o ebilaro dhano pare kodi dubo mege. Gin ma eni cheke otimire wekara lembe mayang' ruoth owacho kudho japrofeta owuok kakare, mowacho kumae. Nen, nyako ma podi ong'eyo wang' chongo bigamo iye. Binyolo nyathin manicho,
ma jobi luonge Immanuel, matelembe niya, Mungu otie e kindwa. Ka kumeno kinde ma Yosefu ochiewo kod iwang' nindo, etimo gin ma malaika par Ruoth ochiko ire, egamo dhako pare bang'e. Ento Yosefu gideko ng'it gingo kude, chil ma Maria onyuolo kude nyathin manicho, man Yosefu ochako nyinge Yesu. Ikare ma jinyuolo Yesu i Bethlehem mi Yudea, manwang'o Herode obedo obimo. Jorieko moko ma gia yor inyango gibino i Yerusalem, gipenjo kumae. Nyathin ma jinyuolo ni bedo obimo pa Juyuda etie kani? Pirang'o waneno chero pare kinde mowuok yor inyango, man wabino ni wore. Ikare ma Herode owinjo lembe maeni, chunye odieng', man dhano mi Yerusalem cheke chunygi odieng'. Ka kumeno Herode ochoko jotier madongo kod jopuonj mi chik cheke karachielo, man e penjogi kumae, jobi nyuolo Kristo kani? Giwacho ire kumae, i Bethlehem mi Yudea. Pirang'o japrofeta yang' okiewo kumae, in Bethlehem, ng'om pa Yuda, kadi bende inok makwe ikin kaka cheke mi Yuda, kod in ng'at achiel biwuok ira, ma bibedo jatel wich, ma bikwayo dhano para Israel. Edong' Herode oluongo jorieko maenogi nyaling', man e penjogi kilili, ning'eyo pikare machiero onen kude igi. Egam e orogi i Bethlehem. Kon ewacho gi kumae, uchidh man upenj pi nyathin ma eno moth moth. Ka unwang'e, uduog uyier lembene ira, kara an bende achidh awuore. Man kinde ma gidaro winjo lembe pobimo, gichidho iyo migi. Dok chero manwang'o gineno ikare mewuok yor inyango, otelo yo iwang'gi ni tundo mechidho man e chungo iwi kabedo ma nyathin nwang'o ni iye. Ikare ma gineno chero maeno kendo, anyong'a onegogi mandha, gigam gimondo i ot, man gineno nyathin karachiel komin ma Maria. Girumo chonggi ni wuore, man gigonyo dho mich migi magikelo, gimiyo ire mula makwar, udok mang'wiche ng'ar, kod omo ma joluong'o mira. Ento Mungu opoyo wigi ilek, ochikogi niya, kod gidok i bang' Herode, pilembe maeno oketho gidok thugi kuyo mange. Ikare ma jorieko gidaro chidho, malaika par Ruoth otuch i bang' Yosefu ilek man ewacho ire kumae, ai malo, ting' nyathin kumin, ring i Ejipto. Man ibed kucha ni tundo mabiwacho iri, pirang'o Herode obeyenyo yo minego nyathin maeni. Yosefu oai malo, eting'o nyathin kumin diewuor, echidho i Ejipto. Man ebedo kucha ni tundo ma Herode otho. We kara gin ma yang' Ruoth owacho kodho japrofeta otimire kakare. Aluong'o wuoda kodi Ejito. Ikare ma Herode onyang' niya jorieko gi wuonde, ng'e chuny onege mandha, man emiyo chik minego nyithindo machot cheke magitie i Bethlehem, kuming'om cheke mutie ng'et Bethlehem, ma oro migi oromo 2 ni dok piny. Etimo kumeno muporire kulembe menyang' kode yor i bang' jorieko, pikare machiero otuch i iye. Ka kumeno, gin ma yang' japrofeta Yeremia owacho otimire kakare. Duol moko owinjire i Rama,
ywak kochan madit. Rakele obe ywago nyithinde, man eiongo nia jojuke, pirang'o gi tho. Ikare ma Herode odaro tho, malaika par ruoth otuch i bang' Yosefu ileki Egypto, mewacho ire kumae, ai malo, ting' nyathin kumin, man idok chien ing'omi Israel. Pirang'o juma gimito nego nyathin gidaro tho. Yosefu ogamo ai malo, eting'o nyathin kumin, man edok chien ing'omi Israel. Ento kinde menyang' nia Akeleo olago ker pa Herode mawuon i Yudea, luoro onege ni dok kucha, man ikare ma jopuoyo wiye kod iwang' lek, echidho ing'omi Galilea. Dong' echidhe bedo i taon ma joluongo Nazareth. Kara lembe ma yang' joprofeta giwacho otimre kakare, mowacho kumae, jobiluonge ja Nazareth.